Igama mina ngumlambo keke ngihlala eMaphupheni, ngihlala nosisi wami siyi-2 unabantwana abayi-3. Okay, la ngihlala khona ngihlala e-26 961 eMaphupheni extension 16. Istrati engihlala kiso bengihlala kiso iTakale Street naka James Street Tavern. So ngicela umuntu ongangisiza. So usisi wami umuntu onganaqiniso empilweni, asikwazi ukubambisana ngendlela esharp singabantwana bomuntu sinsashiwa umama. Manje ngihamba ngilala, ngixoshwe ekhaya, angazi ngixoshelani. Since from last year ngina 1 year and 4 months ngingahlali ekhaya and angisebenzi, ngiziphilela ngamaveji, angitholi imali engako ukuthi ngingathola indawo yokuqasha. And so into engixakayo la muzi kababa ikhaya lethu sonke i-family house. So manje usesteri nosibari bangibizela ama-patroller last year, ngingenzanga niksi. Ngibuye esigangeni ngiyolanda imkhulu kanti ngizohlatshwa iviri. So-ke ngakhipha ummese esikhwameni lokusika amakhabishi, ngahwaya ichuphu, and then-ke kwathola ukuthi njengoba silihwaya iglu azange ngithole kulesikhwama lesi ngoba vele besixabene nosesteri mara azange sibambane ngezandla. Nganqena ukuya endlini ukuthi mhlawumbe ngayisusa ngoba umuntu onechuru. Ngathi hayi intwana yami ngoba vele safaka-ke ichuphu-ke sabuyisela itayera ngoba vele akusaphishanga, sapompa sihambisa inkuni ema-17. Ngicela ngifike ema-17 ngoba bekushoniwe lapha, athi why sifike ebusuku, ngamtshela umama ngathi hayi mama ngingahlatshwa iviki laphambili, ngambonisa namanje ukuthi akunamoya. Wathi sidilive umama, wathi sibuye kusasa sizokolekta imali. Ngicela ngisuka lapho kulo muzi ngicela ukudiliva, ngihamba no-stocks, ngavinjwa ama-patroller ahamba nosesteri. Wathi usesteri ufuna la mese bengimlolela bona, bathi mina bengimlolela ummese. Ngambuza ngathi ubani lo otsho kanjalo ukuthi bengikulolela ummese ngoba mina bengihwaya ichuphu, and isikhathi ngihwaya ichuphu benginofakazi bengekho yi-1. Understand? Wathi ukhona abamtshelile. Ngathi hayi-ke kuzongcono ukuthi angitshele ukuthi ubani lo. Understand? Wathi angeke angitshele because igama lomuntu liyadura. And then ama-patroller angiqhuba, thatha ibhayisikili sewuphaka endlini, bangise esikoleni eThembelihle. Unokuthula uqalele ngempama la endleleni angishaya, saze safika esikolweni, wathatha imvubu waba uyovula umdlalo, bangishaya ngadumba ngabangaka, ngahamba bangishaya puru ubusuku bonke, ngifenteka 3 times bangithela ngamanzi, uyabona. Bangishaya-ke bangiyekela-ke manje seloko ngicela uxolo bangangixoleli ngoba ayikho into bengiyenzile. Usesteri wami mina ngiyamthanda, uyazi naye akusimuntu mina engilwa naye. Ngiyazi ukuthi abantu besifazane kumele sibanike indlela yabo ngendlela esharp. Okuye umuntu ongisukelayo kodwa esikhathini esiningi bengisithulela mina, ngitshela ukuthi uzofunda kimi ukuthi empilweni siphila kanjani ngoba mina phakathi kwekhaya ngiyakudinga ukuthula ukuthi singajabulisi izitha. Njengoba bengimtshelile esikhathi ngibuye enkunini, angibisa ngabantwana ukuthi bengithethisa abantwana. Athi no sister, ngicela ukuthi singahambi emageyidini ngoba mina nawe singabantwana bomuntu, asena mama asena bani, singajabulisi izitha zethu. Ngicela ukuthi singene endlini ngicazele ukuthi ekuseni kwenzakaleni. Angibaraselanga abantwana, ngibathethisile ngesimanga sewini ngoba mina ngihlezi ngiseherezini, and then ngashiya abantwana sakunomenakalo kumele sibuze abantwana. So mina vele anginabo abantwana. So sister njengoba nganabantwana wathi mina ngenza abantwana ama-security. Ngathi akusizi ukuthi athi ngenza abantwana ama-security ngoba yibo kumele bagade ikhaya lethu, umuzi kagogo. So-ke ngashawa-ke ngaya esibhedlela, ngangibuya esibhedlela ngazama ukucela incwadi yasesibhedlela, and then ngavula ikhesi. Ngangivula ikhesi and then amaphoyisa ahamba nami sawumlando uNokuthula mafika epolice station umuntu ohlutshwa yinyawo na treatment yakhe yenyawo, wabe sekathi mina ngimshaye ngesitina emaphoyiseni. Nginencwadi yakadoctor, nibanganayo incwadi yakadoctor. Amaphoyisa athi-ke mangabe awufuni ukuxolela umntana kimi, nathi sizomvulela ikhesi ngoba uthi umgabheni isitina. And mina ngimkapanga ngestina because lesikhathi eza nama-patrol bengekho i-chance ukuthi ngamkapanga ngestina.
ahamba nama-patrol. So namanje asizwani phakathi ekhaya ngizamile wangixosha abalahlela impahla zami ngaphandle emotweni la kulala khona inja ngazambela ke ngoba bangixosha ke nami ngazambela ngoba impilo iphisi. Manje ngiyabuya ngoba inhliziyo seyibohlile. Usister wami ngilale 1 day 4 days back ngesikhathi benginethi imvula ntambama ngingabuya nomuntu wami sawulala ekhaya indeni silalile azange basihluphe ekseni uSibari ushaya umkhukhu wami uthi angibhilongi lana kumele ngifutheke lana understand kase ngiphuma endlini ngifuna ukwazi ukuthi awu ngifutheka ngoba ngenze njani uSibari umuntu sekasithela ngisamboni ngibuza abantwana ukuthi manje ubani lo oshaya umkhukhu abantwana bathi ibhola elishaya umkhukhu ngithi mina likhona ibhola elikhulumayo na yabona ngibe sengena endlini ngitshela umuntu wami angengikhona ukuphila ngalendlela ngibuyile ekhaya manje still ngiyalwisa ngcono ngihambe ngiye police station ngoba mina angisomuntu wempi nomuntu osithengisela amaveji osifunela impilo. Okay ngihambe ngiye police station ngihlangane nosisi kaVusi athi uVusi nathi ekhaya sekasihlupha manje nathi asathola ukuthula uVusi yasilwisa ekhaya ngazi ukuthi kwenze njani. Lithi hayi nami ke ungenza njalo ngisaye epolice station. Hayi ngifike epolice station ngithi emaphoyiseni bangifike nabo fast ama-green beans angibize rafu. Okay ngiye ke ama-green beans bengigqoke iskipa esidabukile esadatshulwa uVusi lasimanzi angishaya ngithole shock ngingazi ukuthi ngishayelana. Ngiwatshela ama-green beans ukuthi hayi phela into engilethela epolice station ukuthi bengingahlala ekhaya 1 year and a couple months and so inhliziyo sibe seyixolile ukuthi nami ngibuye ekhaya ngoba ayikho into edlula ekhaya uyabona. So inkinga yami ngitshela ama-green beans ukuthi inkinga yami ukuthi uSibari ushaya umkhukhu uSibari aqamba amanga nosester yami bathi mina ngigijimisa abantwana ngenduku and mina akaze ngigijimisa abantwana ngenduku abantwana banokuthula bonke bayazi akaze babeka isandla since bakhula kodwa yena uSibari uyakwazi ukuthi abashana bami abashaye ngempamo phambi kwami. Ama-green beans asibize kahle hayi ngibatshela ukuthi mina inkinga yami into engilethela epolice station ukuthi uSibari akangihloniphe ekhaya. uSibari okokuqala yimi engathi makangene phakathi namasango ngoba ukuthi ngithanda usisi wami angeke asoloko aphelele emafensini. But namhlanje uSibari ukhohliwe ukuthi yimi ngamfaka emasangweni and lapha ekhaya sithole sizwana ingekho ingxabano sibambisene njengengithandane yena manje kufika yena asisazwani sister yami and sister yami yazi mina ngisomuntu onenkinga nayo ngoba kanginayo imali ngiyazama ukuthi sibambisane ngokudla kanjalo understand. So uSibari uye oyinkinga nethi mina ngicela ukuthi usize ukuthi at least asidedele phakathi nekhaya ngoba kanako ukubambisana nathi ngoba nakibo uSibari bayakhala bathi uSibari uyahlupha naye.